Mo share video no. Mo share video no. Just 30 minutes. Mo share video ni mami. Mo share video ni mami. Mo share video no. My ready I make kwajuma. Mo share video no na me fa sa message we nto na me nko. Ti mo share video ni mami. Share video no. Share video no na yenko. Enipa bi wo ho ma ya o ma adwen se o ma so oden. Wa so oden so e wo se etean. Enti mo share video ni mami. Share video no na yenko sharp. Mo share video no. Em say anopa yi me sorry ya me be kwa adwuma no ma hu se enkokoma bi ye feel. Ma hu se enkokoma bi ye feel. Mo share video ni mami. Because em say Professor Indu Sofu Indu na so ede na so ente kasa waye ne wusu omuwa de Professor Indu ai Osofo Komfo Damoah abeta free twem sofo no waye na adwese na so ede na waso so ede ame Agradaa metse no ene ne maame maba me betia no ne ma ne nkokọ fe mana waso ma ne ma nkokọ ma no me sha dwuma mu sesi ya na mate se omo ya feel. Enti mo share video ni mame. Mo share video no. Mo share video no na ye ni nkomo sharp we just 30 minutes. Mo share video no na ye nko. Na mo mfresa abeta free twem sofo, abedi twem sofo. Wo sofo a wo de wo no brag dabio na wo no in fact mi hu ne menka kra de we asam na nkasa no me hu adwuri me hu ne menka waso ntikasa wa hu waso entikasa dabio na wo blogger say friend me ne amankra do etu mefo na modi dwane to wane ne ma ne na back door no wawi akwakoyi wanim de akoma wo nkwala no sama ka kire wo se wo kwaku ma menka asam kire wo kwaku abeta firi twam abanu moja sofo maka kire wo se ntokwa wei meme mama kwala bia ma ntokwa we mu bi makwala bia ni wa mema na ba ntokwa we mu bi eya me nu na enya eti sa wo nkwala na wakofra wo na o ma be gina o ya feel me mo bi attention maka che wo say onipa bia be kwakofra ne de na ba bia se ntokwa we wo mra me koma no me ma na attention da wo na me hwehwe wo abedi twa sofo abeta free twam sofo osofo a wo benu mutinya ade ne yira ye bra wo yire Osofo a wonuru a watutu ene wo niam a wo chinchin so sikaduro na wakwakoje no wo yire obeye tia age wo yire aye bra ansa no waje pad no na abia ye ti na wano ma wo se wo mu ade wo maami Agradaa wo nana Agradaa me ba betia wo na wiei wo so wagimi ye tufo a wo ntie San kwasi asem se ya bi na oye ni 2019 na ye tufo na o de chop paninam wo wia no abese san krofo mu kodi na tam nkoye no amanfo gusu a omo ne me kasa obi anko cheke se nra the whole day mama life me family ni amase me ba life no na me workers ne me kasa na me kru ne me kasa amanka do ne me kasa na nkrofo ne me kasa obi adi adanse say no the whole day mama life if you picture crowd me post to your man crowd ne me kasa ya ma picture no me yifri ho na me konko dan sorry a wako ma won kwala okoye ohinta dua wi akire kwaku wo dia wadu isi umu nipa bia wo wiase eti etufu a wontie ne etufu no wantie so a wo kwante ade wo su wagimi ene wie me ba betia eti pie freedom obra na mentia kwaku pie freedom obra na Agradaa mentia wo su wagimi a wonim nyansa pie freedom na be kire Ghana fo wo sofo a wo benum tin ene wa fofo onum tin a ye de million lifting ye tin no wo de obenum tin a aje se wo yire ya bra no waje wo yire ne pampers na wo de atoka ap mu na waye wo de nsohye aguso na wo de sugar gum no wanom no wamen wo yire sa wo yire nya bra onum tin wo ya be kasa wo ba be ka bi wo wanya tumi isi ya kasa wo ba be ka bi
Na won kwasi asama wa start yankofo to me fo. Na ma ye din na ma seize fire na me ti me baby no. Wakosoma won kwala no mama we enkokọ mama we en wakosoma mo so mo mra medi matam. Kwaku piebra ne yanko ntokwa wo na me hwehwe bra na me mo. Piebra na me mo. Edan na wadwane akohyem no twum ko kanya me obepia ba mama po. Wo se wachimi. Wo se ye tufo a wontie. Wo ya wadwe se bibia na sika timi ye wa ho. Sa wo so mu ade wo nya sika ntu mu ade wo sika fi. Wo sika duro fi na wadwe sika duro no a wo ya wo sacrifice a wontimi no. Eno no ya wadwe se no ntie yanka wasem ho. He, Damoah misa. Wa misa na wo ba ye wa ho. Wasofo mu a wo de bra bonten me se pie bra bonten na bra be ka kire Ghanafo. Pie bra bonten na be ka kire wo church members ne say. Ede moja na wo mayanka fo akum na ntwie Ghana no a wo di kwaji moja besi wo dem. Na wo di Johnson efra. Na wo nom da bi ansa na wakogina puppet so ansa na wakọ preach no. Me se bra na be ka kire Ghanafo. Wo fans fo se bra na bra be kire wo mo. Moja na wo ji wo mayanka. Na wo di besi wo fie. Na wo ma wo yire Johnson or Johnson. Na wo no ma Johnson na mo di afra. Ansa na wanom. No wakọ gina puppet so no. Bra na be kire Ghanafo. Hey, wa mi sa wa hu. Anaya wa dwese mire bi a atwam no. Wa hu se wo bopa wo nchia. Nkwasi buo a wo bopa wo nchia nti no. O se na ntokwa na awe wo so. Wa hu se wo ntokwa no awe wo so. Kwasia na me yetumi fo na me sizi fire bia ma wo. Ne ma ye ma dwese me nkasa bia ma wo kwakọ tachira kosoma wo nkwala so omumra medi matam. Sima ka chiro me so obi obeba bedi matam o sa fight we mu no obi anu o mema na attention enti pie bra ne yanko ntokwa kwasia furu be kam yenti awo ba be kire sai e de ma bi ya shawe fo ma bi ya ba yo hey ameka asam chiro wo yire siara na wo hu ne so bada no wo yire siara na wo de wo so hu ne so bada no wo ye oyekuma wudufo ba yo wa wo ye oyekuma wudufo ba chancing obi adidi mu bi eye kuma wudufo ne dia ama na twam kuma wudufo no omo dia ama na twam ana wowo no ade ye kuma wudufo ade a ye ka ne sa twam ama omo no eno na ye wade foforo ade a twam ama kuma wudufo eno na ye wade foforo kwasia pani sofo abuo sofo jimifo sofo kwasia usika duro fina waje no sa wo hwe na wutimi nya wo sacrifice a enya me na ode wasa be ba be so ya misu sa wo hwe na wutimi nya wo sacrifice a enya me an wo de wasa be ba be so ya misu kwasia yentumi funi asizi fire na wo di dwane to anenam wo wie ya ukosoma wo nkwala so omumra medi matam me se brabonte na be kire Ghanafo sei kwan be na praku my daughter fa so wuye me ba be kire kwan ya praku my daughter mo fa so amu ku praku my daughter kwasia mpani enyo ne wo kroma say na so wo many perfume I would demand preku my daughter say ya the money perfume we jalling into oba be ye a preku my daughter now so oba be ye no ewi ase na wi ye kosi san bra be kire Ghanafo kwan ya preku my daughter fa so wuye abuwa toliwa jimi fo sofo rini sofo cocaine sofo kromfo sofo wo sole abegyina say ena me yire ena me wo tractors kwasia enya trotro ne de ye adwuma wo wo tractors a wo de ye adwuma yesi twa be kire Ghanafo tractors na mo wona mo de ye adwuma no mo ntwa tractors no fa me kire Ghanafo ne hu se mo adwuma na mo ye ni emu adwuma achimifo kwasia small boy like you umu nipa bia wo be so di nipa ni mu be ye fom kwasia wo kwakọ tachire asoma nkwala so mumra medi matam enkan na nya ni ne o enkan na nya ni ne enkan no enya ni ne me se brabonte be che Ghanafo kwa ya preku my daughter wuye abuo bi ba motira hona gospel musician yi abrantie ya oto nwum ito nkra e de fra preku my daughter sa preku my daughter mra no mo no nya insanom no mpa ba bi mani nyina kwasia musika duro ni mo ne amagye amunim sa preku my daughter ebe yi mu secret agu abontinti no e na mo fa akire na mo koku preku my daughter kwasiafo momla no mo ba kire preku e kwa ya fa so preku wuye aboa wanya sika fa toduani di wanya sika fa bi hwa woni padua kwasia mpani kwasia ba aboa ba
Beka mi entia, ena o meyire woto, ena meyire woto kwase nipa egu wa sorry dem na achimi. Enipa egu wa sorry dem no, omo na omo achimi. Ebi mu ana achimi because also float me be jira bonten sai, ena o yire woto kwase ma no mu gu sorry dem no omu ni to no. E ma no omo to nwom ma no omu ni to no. E ma no omo edi wachi cancel wo no omu ni to no. Omo so omo nyadai. Wa chimi a woni mu nyansa nti, kwase a ukasa won dwe ho. Abua ya 21st century 21st century ema ye chuma de boa ye kronom wasiam pani wo ko techira so man enkokoma wesu omomra me yeme ya 21st century ema ye chuma de boa wo mu kronom wasiam pani jimifo sofo abedi chata free chambere chatofo wasia osofo Komfo Damoah wasofo Komfo Damoah abua biba te se wo kwaku antwi Obofour kwasia mabodi mi se pie free dem bra me ankontokwa adan wo dwane akosha dem na akosoma nkwala me se wo na me hwehwew pie free dem bra me ankontokwa kwasia 2019 na wo use amanfo didi matem no me se this is the time pie bra so you also do ani mu beba wo se wo na wo do ani mu beba wo na ye gangaria wo na beba ba kontokwa me hwehwew pie bra me ankontokwa kwasia brabonte na betre Ghana for de ku apraku brabonte betre Ghana for de ku apraku my daughter abua beka mietia ena megede woto kwasia mpani sofo chimifo sofo abua drama ni sofo abua wafade mi kunu kwasia wafade mi kunu hwani monyama mi kunu kita wo mufa abua wo maame abrewa na otifie na woni na kamotama bo baifo kwasia wusika fi wusika waku oyira woni ne pobra waku no wo ma waku papa kwasia mu maiwa mutimi kwa form flash shawe na mwakoku omo kwasia mpani abua chimifo wo nya daje so kwa kofre wo nkwala so mu medi matem kwasia odidi aya no monkwan abua wanya sika fasiesie wo na emia wuso yesikani ada Ghana sika fo ye nwoma na abua asikafo manyinyi omo Ghana ha krompo no ya show mo body no mo ya bia omo di kira hwa ye hu se yesikani kwasia usika fia wanya wo mani pes asumu nua Ghana ha usika duro sika na wanya no a wo mani pasumu njuyan ewo kroyi mu kwasia mpani abuafu owudini kwasia usika fi no kwana kwa your sacrifice kwasia upapa unchie nti ujra ena chuo kwasia chuo so asem na obeka abua mu asofo eba nti beka nyame asem a na mabana mo kodam wo mo na mo chie sika se yeni o matam kwasia awudifo asofo atwetwentifo asofo abuafu kwasia kwa fauma me abrewa na ne tubo wie mu no na kwa ye tuo ni bi ma no sa wo se wo dia etuo eso wo mfaso a fa wo ma me abrewa na ne tubo wiem baifo ba na otifie ho no a wo ni na tu nuro akun papa akun ma akun yire wo yira wo ne bobra kwasia wakun yire e de nya sika kwasia wo sika dro fina wo ma Ghana ha ya so nyoye no wo sika dro fina wo mu nipa bia wo mai we mu no kwasia boy crossing atete kwa anya de hia nie kwana kwa ya sacrifice na ye free abua wo di dwane to wane nam na me masizi fire wo kosoma wo kwala atoto fefi we so mumra medi matem kwa sia wo no yire mafade me abua kwa wo bopa ye chia wo so wanye sika ye chia kwa sia wo nkwala wo yusu wo mo wantua mo kento wo se na to kwana re so abua fu hwekwa ya wo fa so hwekwa ya wo de ye show boy kwasia bra na beka che Ghana fo ekwa ya mfa so a woman show boy Willie Z ohima jack video no bra na beka che Ghana fo kwasia chimifo abua woto bon na wo de wonim he mese woniam me be yia gu abonten no kwasia ohima jack video no a ukobo show boy pa 3 billion woni ma me ode 3 billion no mokotua show boy kwasia ukache show boy so no sacrifice no ho no for the juma to tata na beba ni 3 billion o will see or him jack video kwasia mpani ene scan what ya
kwasia so na me wosika na me wosika kwasia sika duro sika aboa mo Jessica we fa so be na wo bo Jessica so wo yusu nipa wontua nipa ka kwasia Professor Indu aboa Professor Indu and from so you're so for the fit from today. Don't you ever call yourself a man of God. Kwasia penny, Mr. Pie free demo bramian kontokwa. And yana kwasha demo, Pie bramian mo boxing. Aboafu, come buko much fanwam. Kwasia, some catch us a woman, but niagu, kurabam, nami di wenima butum. Aboaba. Also for Komfo Damoah. Also for Komfo Damoah. Utimi kobo we pa or usika draw waje na wo de sofo samata no kwasia comfort se wo manam te se wo so le wanya tumi be ka sika dura asem wo wanya tumi ba be ka esika gari asem wo kwasia na obiam na be ka sika gari asem wo to wanya tumi e na me ka mo se mo ntia ase no wo wanya audacity se ni pe kasa wo ba be ka bi wo wa wo fra wo so ye sofo hwe moja wo nonom hwe nipa wo kunkum wo mo kwasia wo kum nipa wie no atue sika wo force bibia na sika timi ye wo batimi atue sika de wini case ba wo timi atue sika ma the spirit of moja na dipim na wo kum wo mo no wo timi atue sika ma sa sunsum no they will fight you kwasia omumu bi ene na o ma be yo se felo na wa ba be comment kwa no bitimi be be ma be ka ho me dwe me ho aya na mo mpewa ho ma be ka obi ma ba obi din awudifo na ya mo adwen se me be ka mo ho na makoku apia na ya mo adwen se me be ka mo ho na makoku apia kwasia momra na mo meche Ghana fo awudifo asofo egu oman mu kwasia abuwa kwasia kwa shimifo wo ya kasa wo be ka bi na wo niama bankrofo to before a me ma ye di me di video to akwa man krado mo ma yi sa picture na free ho na wo fa kira kosoma wo church members so mo me di ha me se ntokwa we makwala bia ni obeku bi makwala bia ni wo me na ko sa ntokwa we bi wo ya makwala na me husu wa bia wano aka kwasia mpani jimifo sofo abetwem sofo ntokwa we bi me yi wodi makwala bia metisi waka bibia me yi wodi ono na me hwehwe me ninim yenu mo fa ne mra me give and take oba ni bema oso omuade wo my we mu a me ne maami Agradaa me ba be kire ni nyansa kwasia kotwe oyire kwasia mpani na ompaduma no sera no twene bra me aboa ba na ompaduma no bedi wa ba na ohwedem no kwasia oba kuma wudufuo di ni chama ayomo dada chedada eno no wakwa kofa be ka bi enti a eno oba wu wakwa ba kwasia oyire sera no ko Correct director se di ni chance na de na ma wo. Kona ko she producer se di ni che. Kwasia wo yire se Sierra no abuafu ko bi sa ni din ankasa ni din ya ne Sierra. Me babie ma me di ni din ba bra wo. Abua chimifo. Umu ni pabia no mo respect no mo respect kwasia. Chimi wo ya ka sofo a wo ka ho. Wo fra wo so ya sofo. Kwasia obe chimi wo ne kai adwe kirewa now na police station now na court now na police station kwasia wo tumi abompaye ne Nyankopon no strike me bompaye na Nyankopon no strike me abua biba kromfo abaifuanku ena meto abaifuanku na wo frodo nipa na wo ku nipa na wo twi nipa moja kwasia nsam ya abaya ya se kaso ansami wo be kom kra na nya Komfo na yeye na sofo na di sa wu na soma koku nipa wo wi ane de akoshe innocent people kwasia wonya tumi ba be kasa abuo buru chimifo e ka sofo a wo ka ho akromo asofo egu aye hu omo ene wunti Kristo soma ni magu ase ene wunti a Kristofo problem nyina afri wo Obofour a Kristofo a problem nyina afri wo kwasia so for when abe so oya de a no atue sika yenwu nanimu ase kwasia menni wonum bin se wo kobon gege ene kinsipe prapa so mo medi matam afa de Ghana fo nyina ate ase se kinsipe prani gege engege ayeme anene nam na otene just like that no ene Ghana fo ate ase se eye wo Obofour ene kobo de pa menni wo sini woni enum woni hwe ni asiri ba bia wote aboa gimefo kwasia woni aya popa woto woni a aya popa woto abuaba owude ni nsofo kwasia wodi afo wasembra me se tokwa we mi no nya nwie na dwuma mi ba bedi unu
Juma me say me ba be twe wachi say na me be twade a kire wo. Kwase afo. Awanya to me kwase sa wonkwala so mo medi matem. Na wo sa baiwa na wo sa interpreter no. Wo lucky ya madam fu bia was a bedroom say. Madam fu bia was I think says a bedroom say Germany or nuntina wo medi a chaw. Na obi ani wo so beba meba no attention. Hey, panie, metese panie kura to form. Na fi wo kwaku bofo, wo fie meba be fire wo. Wo se wajimi, waso oden. Meba be tse waso. Meba be tse waso. Wasia, na mo yama dwese mo be betray me. Aboa, me de me kra to hode manimu ato hode amamo. Mo ba be betray me. Na mo wie enso a ye ko pushu sa wo bra na wo ne memra me kontokwa. Kwasia jimifo. Wo dia me di mu si asei, me ko. Na wo di oyo bema hwa ne kote ba otoa. Asia bema ba ye tia de oyira ye bra na wo de pad na aye tia no. Aboa hweso na no mu moja. Wo sika duro na waji abo dam na wo fo say wo che obi a wo Ghana krom asei no. Ya sika fo wo krom ha, o mu sika wo monya ene wo mo cast yo mo kita mo no. Enya nipa moja wo. Enya sika duro. Eyo mo djuma den na o maye. Kwasia be me kra de se me ye Komfo. Mo se me ye Komfo. Enti won so bra be kire wadwuma wo ye. Kwasia be gina se me to gold aboa sa black adwuma na wo ye no. Black na wo born fraud boy like you. Kwasia fraud boy like you. Fraud boy like you. Aboa so fo wo so la be ba be ka obi. Obi be ka wana de ne nam court. Na de ne nam court. Kwasia wo dia me ko wo ye Batman san ko soma wo bi no me bo me din na me hu sa nipa o free wo camp ka wo be hu ma wo yiri fa ne nsanya dwuma asia mo ya ma dwi sikadro na mo be didi hu akosese mo be wu mo ya ma dwi sikadro na mo be didi hu akosese mo be wu kwa asia wo yiri na wo chimi na onim nyansa so onim nyansa ko betu ofo wo yiri no sa onim nyansa kon kan kira wo sa mo momra me ka me Agradaa aboa wo ma me na wa yesi kwamu dwan no kwana kwaya ne to ni bi ma no kwasia ba bia me age aduru me de to oya de en abuafu me ya natural woman me kwankwaya me to ana onim sisa wo to kwasia to na wa ya ma oyere no e ma ne bebede ya so ya fe oyere ne de no kwa agege enye fe kosoro kobo aboa ya ma oyere enanti chalewa teso ne ehu ne tenten kwasia se ne ametie onyame wa ma me kokko wa ma me tenten wa ma ma hofe eti nyame wa ma me to no wa ma me nan ya onya dan mi jira me nan so kwasia boy jini sofo kokeni sofo anunumu moja abeta free chem sofo abedi chata free chem kwasia osofo wo ne wa church members nyina wadi wo mu nyina sitire wo yire na wa ba na wo so hu ne so bada ena wo to so ya di wo yire dino ni jai mana wa hin han dan dia mo kwasia jimi aboa ba wo dia me ko wo ye bema te se me kwaku antwiaje wo ye bema te se me the great na Agradaa wo dia san so ma wo bi so omra medi matam na ka wo be cheki brutal kwasia ara mi ni mu nwoma kwasia wo Komfo kro no otimi owo oye mo ayi te se me kwasia Komfo ba te se me bitimi spell de maye bi aboa aya be you nine na fa kire wo se apro apro sa wo so wa disikadro no wanya sika kodantis wo yire chimifo no se wiase niam nyina wonimu no ma ne fa nko dentist na ko twiwose wose twiwose na wo se egu wonum nyina apro kwasia ana wo pade e bon so a se da bia me kire so sole afa wo satea wura wo yire twam na hwiahwe aboafu eno ana ya de e bon aboa be kan yetia na oba ya shawani kwasia Messi bisa wo yire Sierra ne say ni di design edia na odi wo kuma wood industry ni mu no ni di design na kotua show boy ka abuafu ene so ojam na wo betena odwa wanum ene ojam lazy ni paboa kwa sia wo mu nyina se ntokwa we ya pontokwa na hyew ubo pa na wuntua etu wo mu nyina se ya pontokwa na hyew eti pie bra me akontokwa sa wo de Sierra na bedi kan ya ma Sierra mpie mra kwa siaba krasani ba no de wachi ontu ofo no aboa me yam ba no mumie no nyina me yam ba ene mo kwa sia junkie boy wo so le abeka so bi enu wi wo ye junkie aboafu
Ye ni krom wa say. Ana wo ma kwabra ne ko gina asori dem ko no mu wi. Aboa. Wo kwa de you are the last person akra. A Christopher kasanka unka bi. Wo ya de make any wuchina ho there is no difference. There is no difference. So kwa de wo che me because wo de wa jisikaduro me menyi sikaduro. Siasa Agradaa sika gari wa ya zan wa ya kromfo a anya wo so de wa jisikaduro. Wa jisikaduro kwa ya wo sacrifice. Kwa na kwa ya sikaduro no wo sacrifice. Kwa siasa fo a wo da wo na wo da na krofo atwa ho ahia na ya guide o because wo sase kan na free wie mu ba na ba beku wo ya dan sacrifice no emere no so you will die. Aboa ba ayana mo ntwe mu ho na mo be ka Agradaa kwa sia Midimu sia sei meko na odi oye bema kona kwa ftedia ohinta dua chire na kwa soma wonkwala aso omumra medi matam samete se panie kura mpo atofom na free wo camp meba be ma umuaye me safi we mi be wieu so ya gangare ya wo se wo da wano odin a wa wo be facing tokwa we pie bra be kontokwa pie bra na mo ma me ka kire mo me amankrado no otumi fo me amankrado otumi stop me se ma me call life Amankrado no ultimate stop me se ma me call life. But I no jojo makoma. I no jojo makoma. Kwa siafo Komfo pa me chaw ne jojo makoma. Na mo mutachire kosoma mo kwala aso mo mra medi matem. Wo kosoma mo kwala aso mo mra medi matem. Abuo bibi. Really sofo wudi ni sofo. Brabonte be che Ghana fo kwa ye fa so praku ma daughter wu ye. Kwasia ye hu ye sa wo se wo de onko ni hia mu biem obeye odefo money perfume mudi ku ni nsa so ani na anu ani na nsa na mukoku apreku do my daughter kwasia buo bibi wa ja me mesumi ye obi wo wi adwane na fa kokoto ne nhwe wo ni na asam wei entokwa wei wo di dru court na kire se mesi hu na kire se wo ni tumi na kire se wo ntime na me fight kwasia Chimifuo, I would your sick drone our general, I get na wo bopa boa. Shasanya na mini gegetie. I would sika, I be create confusion. Kwasiaba. Abuaba. O se nyame apa osontoma. O se nyame wapa osontoma na abuafu. Wo da sama is a promise. Me se wo yere no me be tue sika me adi wo yere no. Enti brabonten na be kire Ghana for kwan ye fa so apreku my daughter. Ewu ye. Kwasia chimifuo. Duru wan kabani. Abuwa de meka monti ase no dozi en gabani. Abu zege. Monti ase akoshepo. Mapon na de so ye bema okita kotse no. Sa wo kwaku bofo so yo bema okita kotse kita che. Ekita kotse kita cha. Pie brabonten ne be yi wanim. Abuwa me da ya na mo mpewa kwase akwa. Chimifuo sofo, tafrichom sofo, jini sofo, cocaine sofo, froster like you, a bois, browser, kwasia, usoli cafe boy, mushe, cafe boy to say me back lensing, kwasia, me banu I will say, oh yeah, abanomano, go and do the research well, komisa. Omo no mo information, mo information yi. Me bana wo se wo ya banoma no, onya banoma. Eye woni mi kunu ye bapeni no no. Woni mo aye ka kire wo. Kwasea. Me bana kwa na kire se na ye browse. Abuafu. Na wo fra me bana se wo mra na wo me browse ma no. Na wo fo se o me ya adwuma ma mfanya de. Kwasea me na me ka kire ne se mo me di wachi. Na odi ne be kwa koji sikaduro. Abuafu. Kwasea triplets na wa wo mo no. Mi suma wo mo because minimum de odi be ye. Asia Osofo a Komfo timi wu ema ukoto adaka de ko sie Komfo no aboa ahyawefo na wo fa wo mo anadwo a ne makoku wo mo aka ho no brabonten na bra be kire ahyawefo na wo ne wakwala andi mienu wakwala andi wonkwala na omo na mo keka kire me kwasia wakwala no awu ne nam no mo fa ahyawefo a mudi wo mo wia ne makoku wo mo aka ho no kwasia asem wenye police station asem enye court wasem bramia kontokwa kwasia untimi wo bia no adwane ko police station untimi wo bia no adwane ko court abuafu na oni so be ko court akọ police station asori na be pentokwa mo de me dwe me ho san na mo san ko suma nkrofo se emedi matem me se wo na me hwehwa wo sa kromfo sofo no abetake fitwem sofo no wo na me hwehwa kwasia na me yase me mansa ma me ka me be read comment kwasia wo baba be throw comment but ni para me de no ono na ekoni de mu ko ne sampanam ekoni zikizagam o Komfo Damoah aboa Professor Indu
Efri ne Obofour di amediama no ye Professor Indu. On a cheni petisa bisi so kwasea. Abuaba. Mene wo so bi.